Umansim bakut ulang utulang jang kajing kut. Catechism of the Catholic Church kanombar news pak sof kendai berkesim naga Roman Catechism kemudian kod Catechism keba kam haswa ya kene ka kerteng ka Catechism of the Catholic Church ang tu ngisem ya kini kajing thok. Haoi anda lapen I ba umansim bakut ulang utulang ba unang ai jong barok kajing kut. Mentai ni pla badai mau ubalapan kup ya kebalang daka jingkui. Beruman sim bakui balai hangding ngesutu ya kene kwe kapang. Balai ni ong ya kebalang Katolik. Kebalang bakui. Namar jong uman sim bakui. Namar ba hakabalang ni yo ya kene jingkui na uman sim bakui. Ni salah ban ong kebalang bakui. Pengisala ban ong ru ya kibriu ibakoi kiriu koi. Pengisem ake siti jong polos bakoi jam utok siki Kristan kenhun Kristan berper ki jakawa per Ephesus ja Korin ja Filipi ong te kiriu koi. Namarba idon ya uman sem bakoi. Bat kaweru ba ni sem ya kene kijing kot kpa bakoi. Beling ang kpa bakui. Namarba udai unong yalam. Jong kabalang bakui. Bat haba hangta udon uman sim bakui. Bagajing tre jong uman sim bakui. Kabalang hakar komkren jong ki kpa balang kalong kajaka hakaba uman sim bakui udon kerhai. Uwen ini ki kpa balang udai hypolitus. Beta kawen ki jing thok jong ula thok ya kene. Kabalang kedai kejaka ha kaba umen sim bakui udon kerhai. Bat kuno ni pla ya kane kejing don umen sim bakui ha kabalang. Namar jong kejing ai ya kejing kular lengpa jong utrai jisuhi. Apa ngi pulih ha ka gospel kum uya anes long kepakat saud ka alpun riu jisu lu aong. Unong pentingan Umen sim bakui ya uba ukpa un sapa ka kerteng jonga. Un sai kai ya pi nadong syadong. Bat un sapen ken mau hapi ya kata baro ke bangalaya tu hapi. Ken tubru ke kebar uji sulai tu ken tubru ya ka jinglong kui. Umno ban long ki bakui. Jisu kamtam apa ngi pule na ka gospel kum Matius ke long ke pesan Andrew bat nyau ubatai ya kita ki jinglong ki bangi don kam ban long ki bakui.